Edem. Where's how motivation be another day, man? I don't know, but they are two in the future because at the end of my line and the upper that I did. I mean, for me, more crowd. Oh, we will say, now, dear, you did 2 more no so much serious because behind the scene, no. Upon behind the scene, no. I say behind every successful mind. Obapa. Behind the scenes, no. Na bibi koso. Tell na di bowra mu. Abeja for me mo kwaba. Ghana today bre no so a ye be di Ghana ho nkomo. Trending so ma BITMISE asare. Because say and then the alaji bill them say and then where you fatal power Apam Dadaa we na medical so no board no so no board be picture no first picture no ampa nana chesha so ampa no correct ukoye photo shoot no o first time we photo shoot ampa me ko na misro ukoye photo shoot no because na me nye bi da shoot nan kasa nso kra no say you truly you ko say you dey yo ba kwa na o say you photo keke yes Apam da no ho kakra yes Apam ye say kakra ene first day nso ye twi manim pada kakra ne dey fa wanim pada kakra 20 foundation powder kakra ne dey fa wanim ewie na me read any ni I read there was son auntie when na show na chesi so okay wow na wo sa share ba ko bi nso alaji abobare the apam no gu ha no the apam no gu ho no correct it means also wa bankan be bobra serious with the photo shoot and the chassis free kranza be play ebinum koye de koye ayefro nom ne ade no wo de wo be launch wo ho no correct e was Sompa kra no the photo shoot rebranding serious pa and I had to buy Adwoa kra say ko in photo shoot who is that RSYD I say oh nyanya the photo shoot and I say me pet time and e de wo kona omoye nice photo shoot wunya better outfit bia be board for no be sesa the toto board so ye de betunkun ho no de atunkun ho na me de me pese obi be fa me de me akoto aduru ho o Pedro it is Sompa no ane de what so I will for me munyina kwa babiem eba Sompa 106.5 FM Ghana today na e braso se di o my Ghana ho nkomo na hajia special local foods wakan ho endpoint homeopathy clinic time heba mixture drone anytime HH mixture wunya bi eboa kasa natural mineral water wo nso ka ho na promasidol yamvita nkwada na duane no ebrepam no ebe pensempense ni nyina mu de amamo na tie stories na ebe boboso no de free papers mu de wo online website ahodo ye de nyina ebremo na ye wia na ye bie phone lines na wo nso so de fa Ghana ho no wo de wadwen kire ene wadwen po aba ansa na ye be soro so de motivation kakra de me de be wo wani ansa na wako no de me de share kire because me share sisi a paper no be ka wo nsem eti bomodi ansa wo nso be ba be ka ye ho na wo ne ye be ko nakra ye Facebook page ne bra ho sisi a Sompa 106.5 FM Accra, your Facebook page. Sompa 106.5 FM Accra. Like your page, na share follow your kama. Na enema papa Akosua Sompa radio so utie radio na utimi se waboma se be watimi ho asisi ho so yie no na onso ne akonakra na was a quantempo no so na aboa na yedie nso aye wo chefa wonu aba Akosua Aboagye betimi afrem Akosua nhyira Apam Dadaa ha sei na Adwoa Asare nso enti Apam stories ben na eda wani me na me share online de na ansana no papers ben na eda wani and new crusading guide ha okay and at the chronicle and so da wani and so the manim and ya na o time my quotation verse of the day and o define and o kwa Apam Dadaa no ko mebusem mebusem echedo no nsia na enyi mu adu no brepam wo beba ho Adwoa Asare so die na ekuta we daily guide daily guide ya na nsem so wom kama ene Apam Dadaa so mu na mo yenko wi na me so online no kakra na wo ho na mabo awura ho me da se mo
Anope ema yetiefo nyina mo sompa no na wutie no baabi awo bia wote enka edifiri ya Akosua na ma amanfo nso enye somfa so bi na radio na eso ede esene bibia ede wo wiase enenti an wa channel so Facebook on Sompa 106.5 FM Accra motivations ahodo nyina ho na benya ede afiri na no pai enkrata no monsam no yewi a wo de wadwempa ba betumti ya na watasetase bi na no nso ya no wa ho ate ede ama me the new crusading god abokrata no new crusading god na me di frase yewura Brian Echampon wa hye fugu no bi na ne de sono colors no wom na wo de chiri ya say Brian Echampon's campaign gathers momentum na cha say wa sesa energy pa nya asam ketwa enti ubie new crusading god abokrata no krata fe to so miensa enkono ani dunu a ensam no nyina ewo ho wo kire sei endorsement no afa ba bia wuyi wo mo yesi ahene ne atu ahenefo no kura si nchen a kama yese ewura national nyina mpanimfo no nso endorso anopai new crusading god abokrata de wetwa ba bi eno no na wode Adwoa yonkwi Esquire Vincent Ekwesefua wode nimfuni aba beto akiri eno wo say recurrent LGBTQ related teachers manual minority force hwehwemu etodwa pa na no bra hot bite so yewura fanyi na yene ne bonkomo sei wo kire se sa manual we nye nne wo mo no aye wo mo no ato ho ache pa na ho ka ho bi na kini ya banyi ba ya wo pese wo yi niema akwa anopai new crusading god abokrata de wode aba bi enono Can Japan is the answer to the youth employment na atoshi na eka wo anopai so new crusading god de twa ya wode aba beto akiri se emabunu no a wonmu nya adwuma nyo ebi kura kwa akwaje ntete na wie na adwuma no wonum se da ho etwen no nso waba betena fie yewura Can Japan na eyemu yaye edema maame na atoshi wono ena eka sa asemi National Petroleum Authority na wo mo boto abaso kire se san ya wasan aba no eyadinya kese pa enti emfaso bi e wo ho ne hodin bi ese yede ta na chi emato no etimi to na trend te se sompa no wo se ekoso a enti eno nso the new crusading god abokrata no na chipe na papai sade wase aye ne nsade ahye na no wo dwene bibi wo ne tirimpa no wo hwe Ghana fo yi enti kwan am nso mo fa so kasa no mo hwe ma no yi na kyeranko so wo bom paye wo ne tirimu a ankoda ne duaba ama mo so yewura kenofuriata ya aisefo aso ne panchi ewo America bridge mamu na afi kiniye amanyuko no nso abanye tisui wo mo nsema wo mo kekafa ho ne hyehyeye a wo mpese wo mo digu apono so se de be na papai wo betimi abana ye ba bidi na asem ewo Ghana ha ne eho ade anopai new crusading god abokrata de wono nso efa ede ba ye bi ene no a ye boso ede ama etiefo a wo mutie som papa 106.5 FM Accra ene ne affiliate ahodo ya 106.1 Techiman edemu 90.7 enkransa asomu dendende na 101.1 takwa wa hene champonom ekuta ne sefranka ehima adehye no enya bie na oba kratafa etoso enson no a we local news wose Ghana ya oda helicopter mako ennan na baako na etu nam krata emu wo hwe ni mfoni no ewo the crusading god abokrata mu a we ni breed no ewo wa afi wo hwe so a yete rubber emro chia onye pentimamento na saa basi ba beboa ama akobadie emergency ho nsam nom ne oman ye bambo no etimi agina pa titru tisegalam se yi ko a aye bibia wo hoi wo motam ye fa wie mu abon asase na yekuma ewo wo mo nsam etu baby obibia ahye no na wo no mahunu na mo ese wo matu no wo mo atutu ne ntentem atwa ba e de ahwe ano eno nso eye de krata new crusading god abokrata wode aba no pai ye boso e de ama yetiefo na dinkwa hene ena ekasai wo se sohwe a ye tworo obeti ese eliki breko a enye de ekwa akotwere ne eliki no efiri baabi na eba sete bia ye obi na etintim nkrata no efa mfidiem efa mpanimfo bambonsem eye den de timilikie eno no wo twetwa bi edema wonom a
anopɛ ɛno nso yɛbɔ so ɛde ma adehye a wɔn tie Sompa ɔkɔforoboɔ ɔbɛnnua ko ya wɔtɔ so mmiɛnsa anopɛ New Crusade Guard yɛmfa daily guide obokrata no entwa so mfa mamo na okokrata fa ɛtɔ so mmiɛnsa wɔde aba sɛ aban asan contract bi a wɔn ne Airbus adwumakuo no na asan contract ne sɛ de bɛyɛ a wiemhyɛn kuma helicopters yi ebi wɔn betimi nya mako enan na wɔn de aba ɔman mu aboa ama bambɔ ho nsɛm so atimi ayɛ adwuma enti deal no asɔyɛ ɛhwɛ bambɔ nsɛm so defense ministry no wɔn na initiate bibi atu ho anamɔ sɛ de bɛyɛ a saa wiemhyɛn nan we so nyɛ dadadeɛ ne bi na bibi besi kura no awu no we yɛ updated ones modern one pa ya bibi ayɛ adwuma wɔ mu a wɔn betimi de aboa ma bambɔ ho nsɛm so black box be wom atimi ayɛ adwuma enti ɛno ho asɛm ɛwɔ ha na Ashanti region ɛna aba beto dwa sɛ prison services wɔn say for the past 7 years no ɛnya deɛ sɛ wɔn record the prison break case bia sɛ wɔ hɔ no mo a yɛsɛ obi adwane afiri na duafie yɛhu baabi a wɔnam na wɔn say yɛmbɔ bambɔfoɔ no aba so ɛyɛ prison services foɔ no sɛ wei ɛyɛ ade a Asante mantam mu ebi ensida sanse MPP ni ya na etatete sansemi regional public relations officer Emma prison service chief superintendent Richard Bukari wono na edisa ensemi etu dwa no wose we die eyadepa enti yenkoso a enhye omu nkran se de be ya wo mekoso a aye adwuma pa minority any LGBTQI+ ones ensem no eno apama di kan aboso dada krata esufa bi ba ntimi nsan enkomu ebiem na aban lawyer panyini okokrata fa etoso ensia wode aba se abutreka ene enipa mienu ye ka ne ho a ekowiase ye kye wo se wo makeka wo mutia bom se wo mbe defrauding crofon titupa e wo US mine emu no yesi attorney general adrope charges bia ye fa nipa mienu no accomplices ne ho enti Lord Eshen ene Bernard Edu yechi abutreka ne yechi wo mienu kan ho se wo na eboa no ema no echinchi nkrofo nsa agi wo musika enti yede asem ne kopie mu e wo court no yese saa nipa mienu no efin bia ni wo ho enti ya drop cases no enti se aka abutreka ne nkwa na yese ah na accomplices ne ya drop charges na ne abutreka no so ya drop ne dia because en tansa de bom ne ye conspiracy and a conspiracy so de nipa ba ko pe entimi conspire ebia na omo ye the wrong accomplices it the possibility is also there ebia omo a omo the original one we be fake ebia na we accomplices de bia we mu ye fake ones ebetimi abasa we no mo ye wo mo a ekopa bibia di won nchen na ye che wo ebia na ya unsa sometimes omutimi arrested the wrong person ebetimi abasa yakwachi obi na nipa no kra no na enye ono a ti ebetimi abasa omo susu se some ya accomplice na enye omo the real one no na an omo betre omo tese ya che abutre ka no betre na omo ne ye adwo omo adwane kra ontina ho kra wa pa ne ba bi kra enti court na hye se abutre ka ne de no February 7 ena wombehwe atena sa case no so ne ahwese charges no no so de no wombe drop anase sen na ensem no ebesifa akọ na rahusem bi asi ewo abuakwa zongo ye no no ebenkumase yese police ni bi a wokọ night patrol ni duty se de oye na adwuma pepepe wo hwa na ye friend se eja atoni fie ne mamienu eja hyehye wo mo nyame na ya adom se wo mo nkwada so kura wo mo nso wo hwese de nkwala na maiwa mienu aduchumwa Christabel Osei ono wo 9 years ena Tracy Sewa Osei ono wo 6 years enti yesi nipa papa bi kura de kopie so ntem a wo mkodum gya no ene ye de wo mko ya sabia enti papa no wo adwuma mu an ye frɛ ne se ne ma no de yesi wo na chini na obi ani fie em se gabe na obi ani fie wo obi ani fie nkola ne mienu ko a nkola nketo anso de 6 years ne 9 years de say 6 years na 9 yenya wo mu sanko but ne yire we ye mo ya o ya semu aware de mu asamba sometimes nkwala no we atia fa we atia we bi papa yi ni hoyi se ma me no fia nke bi betimi avert this disaster no mo ya o nti wo mo ne ye de ayi niema fafa wo mo ho ya
womo eda ayasabia konfo anochi ene yede womo ekoye na rehosem bi a esi yenso akwatia police command no womo chi owura bi a esi efre no Kofi Agyeman se wono wankasa ne baba we kura de ne baba ma 3 years abamu a wokoto na agye 1 million Ghana cedis ena police fo chi no womo toto na no yesi police fo ne pose se womo ne epe akwala na to because womo tete de na owura ne pese womo ye nurse womo nya danse en womo ahwe mu anya papa ne contact en womo friend no so womo atesesei na wope enti wom beto akwala no ehihye yese edasei ebresei wom fa akwada ne megina particular sport ha na wom fa sika ne ma no ampampa so owura na de akwada no koye eni se wom akire no wom toto na no so ne ho kire no ne wodi kura ye den enti ono so obi na betia ne na so se akwala ton yi wo benya ska wom na 1 million Ghana cedis ne de o se na ye sika kese de ma no enti ahokyere ene ma no eye saade no na wo mudi nkomo kwa achi no so nipa na no obeto no ka chense wode akoda na ekwakoye nkrofo ni emayi ebi enti nko ye wi a o ka se wo momfa body ni mre na nye te se de obi na aku akola na to baabi ene omudi amu no aba na afi wasi na de se ni ahokyere timi manipa eye enti aprosifo asonimu ya woda bambofo akachi a wo boa manhwehwemu etimi akọ enkan we crowd here ayi adwoa ye bede nyame asese akora na nya ne tia didi mu se ba ku bi emre bi ba ne de papa na ne cha ne ba ne ti papa na nkasa enna ne de eye story ame kan ye na de ma story ne ya reho ne se boy no ne lady ne nyem ye no na nya ne yere ase be ma wanyem oba bi a empra twe ne wanyem no eti wanyinyi nsen no wanyinyi nsen no ta girl na ha akwada na mananya se be 4 years as 7 years bibibi as 7 years am refi age no ena be ma na chire wo free chire ba e be ka chire oba ne se han onfa ne bone nche no na onfa ne bone nche se opese oje akwala no na ohye oni akwala ni nyina se na adwembone aba ne tirim sa adwembone na aba ne tirim wakoba ebi ne se wa wo do baba wo benya sika it is no onim se nyinse na ye ne dia because akwada ne se no eno be dada girl no ka chege nipa dia me say enemre mu pa dia se wanya discerning of spirit discerning of thoughts now the obi begina no kasa keke na waje kasa na dia you will be a victim in life you say ye do se kan begina nka enti guy ne kan sa no na boy ne say okay girl no say wa be pa me chaw dia ne o de mate enti odi no odi ne yi akora ne ko school na obefa ne ko de be se ne nya defe da akora ne wo school mu a wapon wakofa no odi akora ne tefe ko twa akora ne ti odi ko diskadru eni ye chi na akora ne wo twa ne ti e da bottom ye hwehwe story ni mu no wakuna wie oba wona na wo a wanyi akwala no a ono atete ne mawuram ahwe na ade wa be pretend se fa me boni cheme na se de me pese meji akwala no se ne ho akire ne na okupa akwala ne dina koye sikadro to otwa ne ti di akwala ne hye botom no watena ka mu e na police fo gina aka no ndi ye hwehwe mu no ye hu na we free here eti ye ma ne okuta ye twa picture no okuta akwala ne ti sei ye twa ne picture no okuta akwala ne ti sei ene wiase ye hu nti ye nyi ne panisa including obia miama wa nyinyi nsɛyi miama bre ahyɛma ade ama akoda nya sɛ 7 years sɛ 9 years wa begina hɔ sɛ de wo bayi adwen papa ba utirim sɛ ya adwen bone eti na wo nim sɛ nyinsɛ ne ye wo de ana wanye no but the true time wo ho akire wo de ne akoda no be ma usika na wo ho akire wa sika sɛ no de hu asɛ nipa pɛ sika ɛsɛ okra no nipa pesika ya dwene na du level bi se sika be ye nyame sika be ye nyame enokre eti kwa bi a mefa so me hia wa mebuo he se ye kwan boni suo se ye mikunu na mekunu o se me yire na mekunu o se me ba na mekunu enne die hia ne se wonye sika no die hia se wonye sika no na wonye sika na woda na wona ma nyina na ahwere o kra eti won so wono ane bank okoku no de age 1 million Ghana cedis akoje 1 million Ghana cedis
obi be ohia just say ohia timi ma adwombone tete 1 billion no ho ai o de kwaje 1 billion sika dada no adwombone 10 billion 1 million Ghana cedi na 10 billion na bi kura wonya sample enka wonya sa because yetimi dada wo mo te obi kura timi na pa me wiase timi ye hu se woni timi briska ma wo awu ma me wotimi ku ma me ekodi schedule de wawo aba wiase eku papa wo pe short time adwene be ne ba otirim se nipa me nyema nipa hu se me nso so me wo ho manya bi anase bi ahia na ba ne so no ebi oba bi pa wo pe no pa no obi gifiri ne nsem hia nti ene me so menye sika na me so me de akofa che se butaye nso so motive na edi papa motive no so edi pesika na adwen papa bi ani mo adwen na etachire nti opese onye sika no eye yema me hwe na dipa nyina kasa yema me hwe na akwada na wontimi na eno ben wanya onhwehwe no me yama nipa hu se na akasa obi fan ho ukasa obi fan ho ye kanfo odu afro ne ye kanfo o teto no obi ye na dua ne di wo kai di efe wawie ekwa afa so nya aka na wo fa ho wata di efe wo kai wawie manshi bi a wasi o kai o makoda ba wo pedi nipa ne be kasa manshi di efe o kai di efe o wata di efe enu nti na wo kodi ewuo de age de nkrofo be kasa wata de na efe wo ka na efe na so kwada wonna wo so kwada wonna wusu nim se wudie enu momu na hian saa nipa be kasa wo ka na efe wata de na efe wo fie na efe enu a na hian no na se brana nya wo na enye wo na wo ba fa wo bo mankrofo wa mo ama ho nti ukoji 1 million Ghana cedis na wi a wo de atoka de abekire na wo fiefuo hu se se de onye ska o eti no na why satisfied akoma ato yem apam hia wo kai de ka bia wo dem pa wawie you are content nkamfo no wawie efie bia wosi eti enyasem kutu ofie ne fe ya obetumi eja no ho ai na waje saa yi no ade ekia no afi wo se no wu no obi fufura wa amre no wabefa wabetwi ka no na we so aba we abrabo saa temporary nkamfo no ai nipa be hu se me pese tese ye kuro mu ha de ai se huhu etwemu ani no de bia prophet odu jimi wa ha ampa o because se me ko peka mi kumi ma me de age card age fie na man krofo atwa me ho ahia aka se me ka na efe mi fie na efe mata de na efe eti wi a wi eti wani amabo no eso okun ma me eso okun ba okun yire okun kunu eti sika no wi ai na waje yo eti akanfo wi adura najo a na okun mu no kra no e yo de okun ko ho ntimi na wuni mi sa wo ba no wa na wukun no ba waje nkamfo na wi wo wi enso aniema na wo toy no beja no ho ena ade no so se wo twa ni peti na ade kwaje ya ebe kakra kan na be ye dada efie no so be ye dada nti wo be sa pe the next head ana aseska ne beba beba mo ana seska ne sa no so no ye je ba ko a hunu se enso dabi na se waton wo kra de be tro de ye eti ye be sere se ye nya abotre na bi di ajanan me obi share story bi sa sike dia go for ye de pesca no wo hu na ye see obi o create me cause one more dam for 3 months na wa bodam o a wo didi ball so wa den oba benye ska for 5 years to waton ne kra no e de age 5 years ya wa bodam 3 months a didi ball so akoko toilet so ye ne hu fia wo wi a na wanye ska for 5 years o wi a no wo ko so e content Nigerian movies munku ana sa ye mani reality pa eno na ya no wo mo act de a kire yen se de ekoso bi ni eti se de eno na ekoso obi ku ne yire ana obi timi ku ne maame na yire no ntimi ku ne kunu no ntimi ku no obi timi ku ne maame ne papa ne ba obi ku ne ba na damfo no wonku no eme bi sa ko bi de ne ho ko ball nkrofo bi sa ono se ono omo de ne twa so omo pepeska yi bia sa omo koye no ena omo kan sa ono na no omo de ne ko odi no ko ball na fufo ko jayen yesi ha ubenye ska sa wonim so ono no omo de ne ko ba fore apam so ati ase asim obi abrantie bia wasi so na ni priska ena wo hye na fufo ma yemfa omo nya kakra ena omo so yemfa nkwa eho e kwa omo beboa sa ono mom no omo de ne ko ba fore okwa enu omo kun no ena omo digi wo musika enti obi wo hia obi
na nipa ne ka kyerɛw ma memfa wo nkɔ ha wo se nyame ntimi nhyira me ya mempa nhyira no so nyame obata so obo so ne asase a ewiem ene mu niema nya so ontimi nhyira me a nhyira no mempe ene o ma me nenam ho obi foforo wan na betimi ama wo nhyira ye papa wan na betimi ama wo nhyira ye papa bibi bata ho was the blessings of the Lord make it rich and he add no sorrow to it o nyame nsam hyira na mo ni pa yo obradwuma enka ho na tete enka ho obi ode be ma obi ade yare ye beka ho obi de edam bo beka ho premature death beka ho onna anadwo ni nyina beka ho adwembo ne beka ho asomdwe nka ho fa we bra wudi we kwa next time this was satisfy date with another sacrifice but onyame de so ohyirawa eye juda ultimate da hey ubechi kan wani beje ubetofie no bikura wonto punum ubeda wo beto ubedidi ubeda unkobodam na nam bola so ne difi eni disebie na mrantie trim yisisi so wade ya wontimi nyare da bi o enhyirafo we wanya nhyira so ho bon utirinsuo utirinsuo wakoji ska se wo yesaka wa boy na fraud boy yesi wo nyare yesi wo na anajo eti anajo no kwotena ayi baabi na wa spend sika na ade ache usuro so we enhyirafo we yede enhyira wontimi na enhyira wontimi ni wo favorite food enhyira wontimi nyare na nipa da se ni wo nyare wa moto mu kankan enhyira wontimi nyi wa moto mu ni enhyira wo pubit part wontimi nyi enhyira sika na baba wontimi enye hwe wo dia ne se fa me mama na fa totonsa na fa ma nnamfofo eno we ya brabo si ya brabo fun we die ne nka ne we ya brabo wunyare waso echi nyina afi wo hurimu ene kantam nyina wani ase nkyene wo skin nyina asene adan a ayi malam na me call no ho say mitimi nyare afe no akwaje dollars no wo wontimi nyare wontimi utirimi wontimi nunum wo fi na anam ho edi be 2 to 3 years a wodi sika ni ya na afe ya ba wodam we ya brabo na wa pedam bobi di amount life wo be say wo free ma wontimi free mu bi wakam efie no obesa ba beton because me minim saka wa boy bi a obenya sika pa ejidi ewo Ghana ha mesi na adwoa wo sere nkrofo 20 cities obi a woto hotel nyina o woto a whole hotel etutu ofie ejidi any celebrities na eda wonu omo de wie ebedu ase na afa de sesei wo frɛ no wasere 20 cities kasa yede ma ni nyina na bonsam aba mu ade wo bra wonye kase mfiri wonsam obaje ni nyina kasa wo ye nyina kasa ni nyina waton efie ni nyina waton hotel nyina so ni mo ton so waton na etimi fa se hotel no waton na 1 million Ghana cedis ya obaton na 100,000 Ghana cedis hotel na waton no e bia 1 million Ghana cedis me fa se wo waton a obaton na 100,000 Ghana cedis o moka o kra nso ko na bia akwa kwhye no firi ho enye yi we ya brabo ti de open ho anya no te se kokko hwede obutu nkosu anya on na eto ye so ubebu na mu agya na chebe yo kwase ya chebe yo kwase ti bebra da ne kwase ya ka no de mu na agya atom o de ka ne nyina ahia bo we ya brabo o da ka ne mu na ka ne agya atom lazi no ne ka ne nyina ahye ada ne nso adan ya ba bi okoje ye ne ye ka kire ne se 3 years time no o de won kwa betwa so na wonim de nyame wo ma wo da che wonim de nyame ma wo fa e wo ma wo 5 years time wonim de nyankopɔ wo ma wo 10 years time wonim de ewo wo mu wonim ba bia nyame be hia wo na waye wadom a wo de wo so wo pentem nya ho ntam eti waton wo krade ama bonsam e de akwaje 1 million Ghana cedis tu kokun ba e de age 1 million Ghana na wonim de akwara ne be ya ma wo daache wonim de akwara ne be ya ma o man da bi wo nwene ho me ho kire me eti ma me nkoku me ba selfish interest me nko am de ntia me nwene ne ma me ho me nyina akwada ne daache ho e na me nwene nyame nso ho nyame suro na yera nyame kra de ba bi e de na kwakoto de yen kai ne no obi okoku ne ba de nyame wo he wo de what na twene ba bi kra adwoa ba bi je se nyame nkross ne mind se nyame kra ye obi obu ni patan en cross ne mind kra se na no o ka sa Abraham fa ne ban kokora no ma ni dwan wa ma na nya mfa ne ba dabi eti se de ye season na ye wo mu no emrante na obi ade odi 40 years nyaaye 30 years nyaaye no se munyai me na me fa 1 month enya sa de ni na edi obi 20 years minti min 20 years ansa na matasa asefie minti min twen
and then ya no me see so in my early 20s no mama me Range Rover yes na mama me mansion na mama me sika na mama e ma me cha me hunhia na menya party pool party momfa mama in my early 20s menya 22 years me ntimi ntwen in my 40s me ntimi ntwen mo be kire ye we no mo mpesa mo be kire ye we no Hey, Jumadin, no want to show us the way. Hey, Jumadin, option be any home. No, yes. Hey, Jumadin, no credit. And they say we save Kakranka, how distracted you, Bob. Hey, Jumadin. But I would say there be a waste of time. I think I maybe go through the ranks, there be Mempeno. Into 1 year, the obedient 30 years, be a month for mammy. Na me fa me kra mo afore e choice sasa na wo so pedia ye de be tufu se nyankopɔ so de nkwa ne wo esi wani ba me de me choose choose life ye be choose e be mo wo se nyame wo botaye papa ma nka wo de adwumaden ne ahobrase ene nyansa be nante a enka ne de bonsam de ama wo ne no wo benya 10 times better than that obesanya wo nkwa no wasan so ada e wani giem no wada nso wasomdwem no wasan ye nhira mani pa bebre na wonya nkwa tenten na wodi wo nkwa na amen ba wo de wo say early 20s 22 ne yemfa ma ba 26 no wawu wo ye okay sana so open no enti wo do ma me betwa wo do ba betwa onyame hu ye mobo amen apam amen hey and Proverbs 26:20 without wood a fire goes out the odiama no Chronicle da bokrata no e de Alhaji Mahmoud Beba Omia doctor wodne mfoni aba beto akire ene wo se wa bwa no ho bapa sana ahyebo se campaign no die emuda ho sa ahwehwe eni ti se kasa na kire na water enon wo de ye adwuma transparent campaign enti e bar resources ahodo se kaya wo de bekwa akoye campaign eni bibia enya de a etna national nko na emom free national akọ regional akọ constituency na fe akọ polling station nyina team for no ho eno ya asema Alhaji Mahmoud Bebo Baomia wakana no paya the Chronicle da bokrata wafa ede ato krata fa toso mienu enene miensanum yera kana kompre kwa Japan so na are na atoshi ado late wogusuwa ye campaign manual se wono ena nnwuma ne hye ne botom enti se wo modom e de franka no ma no na obedi so nanim na wo de prema mpani agwa no nko ade a Ghana mabunu da wo monna anopay the Chronicle so fa bi ya wo de beto ha na wo de ono abontim fodwo reverend wo de ne mfoni abeto ha wo da ha de LGBTQ ho asem no a na wonom eka anopay eno so e wo ha bi na Justice Nena Magache nie retraction and apology tokenos removal is questionable asemo anopay Chronicle so wafa ediaba ye bosu bi ede ama yetiefo na we PW2 mechre prosecution witness 2 de wono wo di adanse ewo chema wuntumi mu case no mu no ena wo ba chese Samra Boy Forest Reserve wo mo se na virgin forest na wo mo ekodi virgin no o se da bi wo mo kwa ni ya break virgin ne deda enti eno nso wo kan wo court ho anopay Chronicle wa fabi e de aba unya bie krata fa to so mienu no a asam no eda ho a ye boso bi e de ma yatiefo a wo mutie afidikasie adehye wo Asante Mampon wo matede esanse nananom ekonkonwadan mu no wo mokogu nsa ewie bompaye esre twedi amponkwame amponiamo ase wonom mwa na wo munya de wo behye da sebre wo se bonsuana mu no ampara ni nuane ampa wo munya da sebre wo se bonsu otoso miensa tetua wo behye da sebre wo se bonsu onya ne ba bi kroye no na namu enti wo hwe kratafa otoso miensa no a mehu Mamponhema nana ajakoma dufie ya otoso mienu ma memfoni da ha ena afi wo he a wo mu ayi no da sebre wo se bonsu otoso miensa wono nso na etutu agusu a wati hei nyame de chen a bosomi ne da etoso dadu enamienu no ena wono mo ye bibia epa ne hontema enti sei wo hempopura Asante Mampon wa twiniti ewo bretu adehibusua no mu a wono enete aguano so mekire silver stew no eye da sebre wo se bonsu a wotoso miensa anopay Chronicle watwabi ya wode abaye boso ede ma yatiefo sesei ekwamo ada ho se de be na enema betimi akoye wo sikasem so
Bank of Ghana clears path for full-scale non-interest banking in Ghana. Enti wokwa kwajibesia. Die na nka yensi hu etime wa bese ne sika ba no a ema binum beda ne kade bu ne bi mu adwane kura no eno efiri ho anopei edaha 2026 haja kwantu no sade enhyehyeye ne tie na Chronicle watwa ede aba me hu se Chief Executive Officer Edema Kumasi Base Alpha Radio Sheikh Mohammed Redwan Nimfuni edaha wose Hajj 2026 Hajj pilgrims want direct flight from Kumasi enti enye woma wo Kumasi na samba be kankran kotoka ansa woma ba be fa won pese woma fa wo prempe the first airport hwa ese ho no edupre fire buruchire be si wo direct enti won pese etufiri ho na eko Medina direct eno nso ene da ha anopei ye boso bi ediama yetiefo a wo mutie afidikasie kai ya bieto Zenjen Golden Range seals community pact signal long-term growth and job for Brim North. Anopei enu ya samada na temakoto ena womonso acheka bia ne yabone dobo egugu hedie mimi hunu se bayire enti wodi eboso a wanhwe na wanshada pass obeye hwehwemu a obeka se bayire ne yakwa akofa ewo se ne yesa tebu sankransa ne yedeba Nenso say a suspected narcotics product into a positive one more tema yasum ya make say tema call to be waremande nipa mienu or manyimra emma ho kwan enti Isaac Odo wadi mfinhia aduasa miensa na kwa memani mfinhia aduasa nkono womo na make say yaremande womo ayeye womo nsemu hwehwemu ehunu ase sade tie pa anopei Chronicle the Bokrata enti mame nya wona fa yewura online so na amanfo nso mrem na enura Morocco ene Nigeria nso uhu de sister Adwoa obi so one na yere call bet say Nigeria for wini a free sabere akopem busu na wiye ne nsa nka ne nan nka wo fie ho ono be ma no okay so ye obi otaboa ne yere nkakra okay but se Morocco for ni wini ane ne yere nso adwuma wo fie sanka me hu so wa send video a chuchuchuchu kodi ne ntaban yatutu and I won't say Ghanaian referee and ejina mo say or trend papa everywhere the game no so but Nigeria for anya omode as say bi mu kra hu say ase wo ma favor wo kra o favor Nigerians no more if it's a penalty bi kra na say nka Morocco for nya kra we but still Nigeria for na say they ato o munti no am still na they are we be say ingrate yes still are ingrate and still na enkoye emfa emma wo monti o trend pa wa fa ba bia yema atiefo yema atiefo mrem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 nano ye kan wa ha se we obi a obi anche wade da na send the fa your customer service line so mo the messages ni bia ba enti ye behwem na ye yiyim na wo mo a because obi wo have to miss wo ka say ye nche made da so what say ye kan ntina oro so aba be ka bie nheda nya yi bia ye pese wo mo a wo mo e ka say wo sis obi anche na de da ketwe bi pra ye be send the amount na aye point of contact near the bompa ya ma se nyame e ma wunya achede bebre wunim se ya chawade da me send message no en send audio ma wa wunim se obi achawade da obi wa hatimi se okasa tips akache we wanya bi da dai ma omo ni bi ne meje yes what is ade ne free nti we Ghana for the muti free dia enti yemram na yemfa ya dwenkyere no emra kama hello Akosua market ya na mame Akosua program there we are here. A future man ko for the be fast. Amen ma. Some kind we na ye mani je na mpesa me kan ni. Ade di kai. Enkola no a wo bom pese ye bre. Na wo nuye, that's what person talk am. Ene na pese no. Akosua mi aka mi nuya. The friend e da nkwa. E na so fu bi
your friend in Laja upon. Opinion, or better, you may catch any say. Or your convention to be signed to one brand of one. That I don't mean another one. Something down to was so man. Madame was in one man in Comra. Akosua, the who ya said, or Koya Wada, if you had a memory that may say, or Yari. What is Akosua? You come on, not down to stop to each one. What would you class our damn walk? I can hear. We see a good gaming, I may say. Sasa will say now, please, I can know about the floor. They can't. We see a 2 million Bema. You shiny Catrima, which you need, or soft super. Women are make come here, friendly at your point, with me and he. That's why making a heap for you anything I make a laugh. I feel like inviting you now, post that in your menu now. The people in from 2000 for 4 represent and the introduction. If you send me car, that will become a mother, that's why you inviting me. And if you miss my operating maybe, now Mr. Coco. We are talking, not to compare warrior, with the same disaster. Not to it's now to compare your right. And now, born watching a quarter born home. Every man, sister, I will grab both church, then I knew. So we are church now, the man. Now we MPP. Now, why you go church, the man NDC. Now MPP, no better than we. What dear, Bromia, Baumia, why you do? Why you bring it to what dinner, but I must have a clear problem. What would tell me 5 years or more? Now, one more prayer challenge about me, I have 1 year. I thought you are between no number, committee party posted to the bro. T-shirt, and you can't hold you over 5,000 uncle for anche say taba will be na abua na mudi me so ba omi anko amoso mo da Akosua no peru nya me me da se ma me ye da se pa yemfa de e wa babiem hello Akosua. Yes me nia be ma be na me hie ni we ba to fo na mi kasa yo efo my ntio efo na mi kasa ai ko wani mi yeti o wo 1 minute me come in yo hey 1 minute na Akosua asema na mu kasa ti anu se atra iri ayu ku di o mu atna ti se e no pese mi di e na pa e na na mami ti ado mo ba umia na dombu na general secretary okunko onsu ti anu na Akosua e to de bi na utina sida utie NDC clear college is complicated. Omu kasa ti se sebi and NPP e wo power no omu di o man kasa e no mu ba NPP for mu kasa dodo e na Ghana e se na mu kasa dodo eh na be ku so do be ye free education ye ba ni ye kan hu se ma mu se obi dia ye free education e de bi dia ko ye dollar wa ko se mi mu kasa ti ai enye ma ti NPP for to mama party ata ma people aku ka bi trust and NDC they are doing it well. Man peli jo mama be kase Akosua e paki e judges e the good Supreme Court and then jo mama be within 1 year or the judges Supreme Court ba ko and odi o makogo o man peli jo mama kase Akosua the time ye to guarantee and the NDC time guarantee na matunu e ye well than Akosua the time o man so ni jo mama kase Akosua the to kwani mi nu kasa se ya jo mama on tra Ghana ya. They say, "Oh, Wadani, Afasanto, they pia o tukwan, and so Akosua be tukwan. Oh, and never did and this is what from Muka Patian, and then Omono Muyan West. What's that? And you can and again, they say, look at that. Gloria Mitrasu, 10 is Mikia 50, 10 is no Mikia 50, Mikofia Mikia 20. And the everyone abiding say, a study in your say. And if other transfer mining, the Biblia here on I find the mom, and yet all I know what to cost me for Todoko, the confinement. Mate, Medasi, Ifo, 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Aboagye, aka Akosua Banahene. Me pachomini abende meshiani. Mana oba, am kasafari Pantan village. Yo, me pachoma intie wanope. Maybe aba. The
sorry na bana oti sompa e che se de wa na tor de mu ya da se en samu a ko kana no ke na da di de ti ator dem de no hwe ho bi e yo ma me ko ma sam che before ye ba tramu se ya no mu dada ayi ala nkrofo ala nyam ma fa na ma ala na mde ba ye to mo wa fa ala ana ala nso di tu mu de sa na de ko e ani na mo akwa akota ma no ade nti na mo akwa akota ma no sabi o ya pro example ya na wo dina na do konso na lamse no lamse sa na proposition what is pro example kabim for example won ti un kabim kabra ayo ku ja to abrakwa na wo dina na do konso ko gwen so kra dollar to no no de baba abantin say yan hwete ko say hun say etika president say no me ko so ku ja de abrakwa say ne president o tu ba na o tu kwan onu akọ ku ja to o tu ba na o tu kwan ana over report medium Sam George so also na LGBTQ na dade ene de wa ka no tum so tum pon ka o mo won pon ya to nka Sam George ene de se ope gay nwa se won pa ade na won kasa o kasa e be yi wadi nti won kasa mwa na mo gina na obi kwa abato no lusu ba ko pe na etimi gi ni free say wa anya de wa feli photo de a ene e John Dramani mama de se nka wa amadium anamboa mate bemena se obati na hosta lusu press de Moti el ba ya de ne wa lu support ti yen ni so mban ngoti wo. Se wo de wo ba ye obi ba de ya wia wo mota wo de wo ba ye nyama wo obi wi ni de ya wia ma no. Wa mate bemena menase. Munya butre mu amna ye tue ye twa ma ye ya tamfo no ma ba pen ya to wo. Mate medase ye ma obi fo from somra why 0260196064 and 0260196065. Hello. What do you mean? Ejani modi e mete on kapa 1 minute yengo. Uni medino. Na wa anya ne ntam a wotam no na ekodo se de me de tam atoso. Enjiro. Ayo. E de go ani kia se me de no. Me nchawo. Wonye twan mate. Ena e 15 ko mboa. Ai. Aka how many days? 16 days. 16 days mboa. Ne ko to aba. Ayi fagbera. Ncha ba champion na no pe. Na that get for Muhammad in Kasa. Namcha incoming national chairman de kan kambodi. Apo Kasa se kuni Kasa pa Teslo. Also oba for you organizer na head Kasa Mohammed. Also oba for woman national organizer. Yo mama juma anano pe we juma pa mabo. Edi amaye. Yo mampo for ya da mwati. Semo yi o jene di amaye. Ti nyana me kaka je na da be ni nya wo ne. Yenye wo nyina amaye di ene no ano no. Obi di galamse ko ha enya de be tare because you be di na de no from galamse e do bi di galamse ka ta ba won she no mo on church no won she no o di ase oni aheni no e mayen na ma po so fa ne ma pa evra na mo ka politician ya mo ken me see de ya ni baba ko pe ni be yi no amana be dia ko da so enje yi ni baba ko a enyi na nka bomu yenta na chi yanye fa woni free ndi di for na ndi di for bai wo ma you LGBTQ no wo mo di politics kwa wo mo ndi me enye free wo bet di wo ma ye free wo o be na nti wo ye free wo ada package ye yi no ma yi ni free wo ye nya ka che fa wo mu no LGBTQ ndi wo ma ja wo do mu ti ana maka che sami se mama ti mi fa talk bibi anaje no di she mu je me mekemwa me na me ka che no fa for journey end Mate Jenny mo yada se obi fo from 0260196064 0260196065 aha yes Sompa 106.5 FM Accra. Hello ya eja minu abema ben meshiani Pacho Ogaji says Tekima Sompanio. Yo Ogaji says me enti o 1 minute. Yo Yadamasi anopa mama fancy am from mama papa chama Musa Santi bro is regional chairman GPRTU papa obone homode pa MPP for papa we of bois grass MPP mo Tekima South na mishi anana me MP honorable Martin Jimmy Sakosa and I'm papa my toma income bro is regional chairman. They catch MPP delegate and now PM say 16 days now you know in Aka. The best MPP Nima Pabia say 31st January no
uko decent na so to aba na nhwe ba bi ase number 3 ya papa ba omi atoma no on e betumi ya na ya din 2028 mame hu kire wo man we mu ye ko ka NDC $40 and inflation na me ya check inflation in dollar ya de inflation na about for and reflect it to individual bi abotomo me boy ko university e wo sunyan adaya me high man no last year when ya me kia 3,000 now no be one man na fresh or prayer or to or get 5,000 or the 2,000 na account no 2,000 and or the account what's all the dollar no me reflect it to me bottom man I reflect it to me bottom first year smoke out what do I mention mobile service and then back am me ban me nsan come there o man farmer no I 419 always coming in talk among what we are moving most coming Ghanaians. They got up at you, I'm sure much to also. Meanwhile, driver, you may pop up in one. Why you tell me I'm going to me 1 city? I am coming. 1 liter, I'm to me 1 city. And if one hour see about from no, because what I also. I am Yamisika and a warrior after they told money. I am coming. Yeah, Papa, Mama, only the Papa, the other more way. Yeah, let's go for no. Yeah, in system, no, say I'm more deal. Matthew Agaji says. Medase ma obi fo from Somrawai 0260196064 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. You don't patch on what you say. Nyamia dumo na wonso e. Yo, me so nyamia dum nyamia wa na from the account of my penny. Yo, you did no cross and ka Africa so. Yo, no cross 1 minute. Aye. Mamencha ona bo akuga eki kufa yiku. Namcha ma dijire jo asama ne eyeme amcha ma tu so jare. Osi a wochiro so bako university. It is a unisika wo ye den na wo ba timi ko university. University no so a wo bako last year. Aban no made in the first academic year e di acho. E dan ka wo chia 3,000 wo nya juma na wo ni sika wo botumu a wo betumi atua dan ka 3,000. Obi a waya kwadwo ana obeka kire se na ni kotokom enye eti se wo so woni kotokom nya dia kopadwuma na ye eja akwadwo no inflation ekoya kodu 54% atam de na wo so kotokom ye and now inflation aba 4% 6% no and na wo so kotokom ye o ya kwadwo and na me no wo kate John Damani ma enye kwekwa no ame ate lord first so ama eti se wo ba ni free esunya ni wo no okọ Takwa di se wo ko school a the long fair no Mahama actually sika and you go to school. But it's a winning Mahama what told me. And yes, you $1 now, yes, 17 city na kufa do breso and then 12 city. But it driver no one person what the long fair so no blame no man blame John Damani Mahama and yes, a crown 1 year for a crown. And then the beer at the deal, a brother can what on the 1,000 and I want on 400 cities. And more now on 120 cities, and I want on the 60 cities. Come on, 1.2, and I want on the 80 cities. No cross of one see. O time naso. Yeah, that's it. Mate, medase. Mate medase pa na yema obi for so emra 0260196064 and 0260196065 na aboy. Hello. Good morning. Me ba chomini abema be na mehia ni. Me David King David because I feel you be. Yo, King David we be Sompa. My yentie wanopai. That was pa we ya de mo bodima. Na politicians are mobile and I say party supporters no ne all classes is ya ne all classes we answer na we buy no obi can ask them rebatters ni we no and then fa onko na asem so straight because obi aba party bi aba obi a complain say ahonchira ba nti NDC breso no MPP breso na manfo complain en ya kwadro we so I complain anti en yes or no ya kwadro na so obi na ya kwadro nti no niska ahonchira o ha ye ka NDC breso ya ka MPP breso ya beka NDC asamba ya saka ntano de amanfo hwe na omonja rebata so omuta de bobo omo no because obi I complain ono mboma ono so complain da nti we so complain na normal na about sikadroni ni awomoka aba anopai eno de mwatu fupa mwa ya de se mami bi o Freddy kan no ebo mabaso no
nso me bɔ ma ba so mo ɛyɛ mo nyi still saa ndɛma sei na ɛpɛ sɛ ɛte na yɛ yu foforɔ no yɛhu sɛ ɛyɛ adwumaden ɛne nyame nhyira na ɛbɛma wayɛ ɔdefoɔ na ɛyɛ shortcut a ɛyɛ no mate na me sɛ ma ayi award a mo mo ma akyɛdeɛ no airline wo use na there be airline for me the better dua why me the better dua na wo de afa so 053 1886216 and only de adwuma no enti yenko hello Good morning. Me pacho me nua be na mehia ni Wa wonia Elios Begbese. Yo, Elliot, me yenko e wo 1 minute. E ya na me de 30 seconds bi to so mount yenko ma honya ha. Yo. Me nua mbo ma baso adwuma pa mo ye bo ma dagana. Me nua eni before omo hu esiri. Esa ye mombo. Mutna aban for 8 good years. Dollar ebedu say dollar that 17 cities and a dollar that say no cause some only calculation more from here you see petrol that say one time akamu and the MP serial callers and testers and communicators akamu advice papa akamu di man na Akosua and then mo na wo ma advice President Mahama mo na wo ma advice President Mahama akamu nyama papa akamu di man na Akosua na Ghana kwani you hear President Mahama respected Ghana ubia neniaji shetewe ne minister so mu yadwuma enye so kofa kokora say minister 127 no hear President Mahama this system minister yadwuma shetewe Ghana kosisia ubutina opposition you see yendi so e be going party ubutina opposition ache Mateme dase yema obi for front so emra 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello me ba chomi ni obe no meshiani wow to for back up ABC Pacific Abede stroke Abeka me pa cho 1 minute yenko Nidika Mizinchiama or Nejo Ashama Bolo, Eben Kwabia Mishlau, Abike Elon, Masword, Badagan Samago, and a business and the Pacho. We are Chemivia, Masword, office no why, Pacho. Mamintio. Yes, my and now another station be one of the NPP circle and the NGC for Palm may be kind. No, why like say we have a two of we say man it should banter. But if when you offense last, if you talk about the NDC for them, I will need to and when you offense last because we are 40 obi a. Me pacho yenye ne sawa ha Mr. say bibi koso radio bisua enye ya ha na obeba beka no we kosa platform no so no akwa kan wasem ho nti esra say bibi koso e wa another radio station enye Sompa 106.5 FM so na no pa no oba beka ko the same platform no na ekoye na ha ye ni di atem o kire wadwene na o kire wadwene wi na ye wie e oman no mpumtuo ne nkanko enti e be sere se wo ba ma wo kasa ho nte ma wo kasa e ho nte ye hu se wo kasa na didi atem ba ma meyi wafiri so memfa de wa ba hello good morning pacho mini obe no meshiani this thing and be when you are Sompa Chima. Ayo, Sompa Chima, Pacho, Maminti, 1 minute. I'm telling you, Michano, Alagimisa Sante, Michiano, who is the original patron chairman of Michiano. Namachami and Jonah Martin Dimes Nacosta. I'm an educator, but the Edley. But the Edley, the Away Pajero. I thank you for your PPP. And maybe more community to the Kaya, more country. There also many more again. Labor minister say corner for Boabwa, Aboa and Book on a tongue. Or many more again to teach you and a Paco Jumpoton. Today you have one soon. And at the NDC, Papa went to Abacas many more than we are Pajero. Now, for 2 or more, maybe a Jomama, you know, wow, because I can be unfound because you Ghana for NDC for to stop. If you see for proper or what you want out the fertilizer, big was enough to show because effect. Na esa ase eso na ba no na eko na edowa option awa na so betitu woni bia ebi woni kuani a udokoko ubako free teacher wo se jo mama kan cho so betua koko 1 bag 3000 into akoto about MPP aban ene what koko ni ato agu wa yin aka no afiana do no
papa bi ani ta asofo a mo sorry na Ghana ha the LGBT akwado so one time e yem mo NPP asem nye koto aba e NPP aban ene yesi enkotua no school papa Mate bembe na medase obi so foforo emra me ma 1 minute a me de 30 seconds e ka ho ma wo etu ba na wabone tew enye dru 1 minute 30 seconds depend ma you free so 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello good morning. Good morning. Me pacho me nua ben meshiani. Me pacho Tewi Abodom. Yo sister Tewi Abodom Sompa my entie utew. I be Akosua. No class no ba de bi obi na asem a waka no beta kra na. I don't know about ni na asem obeka. Enti pacho nso ka wo de why. Onso ka wo de na wo ya ye se wan ka wo de na wo zi aba de ono so ye ni bi pepepe. Enti onso ka wo de. Because de wo ye na bia na wo zi wo be ye yo. There's me how this. Enti the one no dollar na nko ani ade ehia ye o man mu ana. Asem a me bi sa no. The Ghana had dollar and one year. I will be a $1, will be a $1. No petrol is all for the 80 and the 80. And then sitting at us no impossible no mind ye free. Into 1,000 for men 20,000, $1 name petrol no. Nani na the 80 and the 80 dollar no I call ye ma on a call ye ma won. Yeah, $1 ye to me ye who's on pass. Into the one with that, I'm no one cast and for me ye see our man to be by ye. I bet 25 kuma so $1 ni petrol ni na ya no kwa na edi bu man no medase menso medase memfa de waba ahaya Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065. Hello Akosua Auntie Magini. Yo Auntie Magi Taifa na mishra papa onshira wonso ne adwuma pa wo ye de bo Sompa na mishra o my Ghana da wase amen Akosua na ye ne saa bre wo ho asesa nyame be mo akonkan amen yo me kwama sam so a dollar yen kase ye de dollar na ebu man dollar yen fa mo man yo na emom ye hwete mamufuo no won wo yi edie ne wo nkoso eno na ye hwe se dollar ba fom na dwuma ni ho dokun ya wo de begina platform so de board awure ene dokun 5 cd ni kura ya san mi amana ye ketwa timamu ni no wonya den lorry fare wonya den petrol ya wo de bon asafo nyene ya tisi wo tu baabi di akosho baabi gi petrol sika dia 1 cd aso wo de ko support electricity eno Ghana fo mu huye wo tu ano de hachia wo tu ano de hachia Abamo na won bu no mo de mani atofo mo hu se na e wo bu o man fa am sorry na dollar ba fom na petrol ba fom to o man na ye o man ni ye reflect wo ni pani bottom and ye hu se o man na ye se reflect ya man yin to mu se o man na ye na timamufo na ebre obu ho a won timi ni di twice in a day once in a day o na yire na ne ma e dey 50 Ghana kura wonya bi e kwa ba na won fa so a wo mobra e wo man Ghana mu ye besere yenyina ye to man ni ye yo me so won wati mi abu o man ni ye na tima Mate Auntie Magi ka me bo me nsem mama wo Mate Auntie Magi me ye dase pa ye ma obi foforo nso emra ahaya Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065 akanipa num na media ba wie hello Akosua bemena Sompa Cantamanto Accra. Akafia, 1 minute, me enko. No, you think I'm on the mama, so I'm in Paconia can see. And incoming price Dr. Brand a tampon. Namija incoming national chairman. Honorable Wati Ejako. Incoming the organizer. Amanda Onozo Eba. And incoming national secretary, Justice Bon and Abanga. And there goes here. Everybody, or two are first fight is a one fa. You are Nami. And there goes the American say, NDC fire, and the more radio, so in the home. Yes, who complaining, ya. I can say the corona man who fought by the what they call
7 cedi 5 cedi me am new baker bi me new cedi enye no wan say enne obi aba and o say ne ba ko university say ya also on beduma ye da say that politics that obi a mo dey for mo come come to me ya Akosua 2024 na mo say dollar NDC for that ko dollar 17 cedi Akafia o time na so we dey greetings matam na so say the time na ye adwuma 1 minute 30 seconds in ye dem obi aye make 1 minute by ya me the 30 seconds eto so etie no de nya so ye no say we dey dan nchia de na o time na wafa na nyina fa me aka 4 people nipa nan na afa me de aba wie 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Me dia be ma be na mehia ni. Adansienti frefri he. Adansienti Tachima bunu is regional capital. Yo, Tachima Sompa, my enti otawu 1 minute. Meda wasepa mamenchi ame papa Alhaji Musa Asante. Chairman Musa or your regional patrons chairman for MPP. Ibrahim Bukali Baba, the regional chairman. The hard-working regional secretary David Aboagye. Tachima South MP Honorable Martin Ajemen Sakosa. MP papa Mesiani Yankaja Kunafuku Mata James Akosa MP papa Mechiano Mechian people for National Communication Director Deputy Communication Director so Mechiano pa Chief Kokru Mini aba Dama na wotam no ko ntima honye ha Masre Ghana for say mfonso na yedi kan koye ye no yedi kan koye mfonso na wi nti se enum so twan ope na masre MPP delegates saa nipa num na yayi wo bona edo makogina no obia se pata na so ye bre mu die ye stress mo nkoto aba no ma Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia bre we mu die Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia le betima kogi ye free amane ne agobo ni apelisia ye wura mi mu se wo ye Ghana ni akafra bie se wo president ne obia wono wi afigina wo ye de panyi etimi dam paso twetwa pucha Meda se wadwenche no asi memfa akanipa miensa na mawie 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mini abema ben meshiani. Ante Akosua amuti se ni kan. Ngam ya do me hoye na wonso e. Because church my phone ni na hoye. Obi an hoye me wo 1 minute yo time na ekọ. Yo, asafuye Nyankopon hira mo ma munyansa ne age kase ablani abrebia. Amen. Afrifa with them Kantamanto Accra Ghana. Aha, what time na shase ye yenko. Yo, mamentia onabobo atie jako. Opani na adwini mu do. Oba chairman MPP. Papa we dey chairmanship na be shim papa. Na yaminti obenya no the MPP abom ni age power na free. NDC nsem. Eni anu we almost see a pillar of the South from Cassia. Young man who is almost too quiet. Oh, Ghana had more your way, a growing mler, the water go through. The beer of the two. I went to full of wool. The man who told me the name himself full of broading. It's not a double for years, I'm not a young one. And then I was full of buffer. That's what double for. Too long for who I'm a before. Now, buying can hold you. And when we imagine with them who say, I am buying and she say, why you did what I'm for. Compare them when I'm not here, say, full of buffer. As the year, Solia, and the full buffer dollar buffer. Said when you never be coming out. And see any away from there. And you can't say anything. Full and now buffer. That's what never need job wording. Not a buying to her. No more political money at the war, no more convention. And so you're bound to say, oh, yeah, what about water? Don't have from many days. Matebemena, Medase, Mr. What time na so, yes, and I'm a synchro says so, na aso, Nyasupe, na aso, can you pamienu? Hello. Accra. Yeah. Ghana, what time na shall see yanko?
ana bra champion de obi na odi delegate e ko trauma bra champion punto do wa yen ko mu no ha baba yi na mane no kan ya me dem dey kutu dey down o ba ye tuwa de mo pe wo he yo anje go tia me ba cha wa da go ma why you reduce this why you reduce the jolache me nya no kwara sa oba na okasa ba cha ya tene no man wa da go ma ye kaka yi na yi mi ho ano kwara sa awo bi ka wo ye ni ame ba cha wo tre tre de me ntra de me ye djuma na me ye djuma no me say e mo ye de ya o ti wo dem pe ya kwadiro na ada wo ne djuma na tra tre de o ti na tre tre de ma me ko ma se mo se ma me ne tere de o mo ye de papa ka so amete tragedy between Kata Ghana what you want to face akokom one fruit akokwa do na one fruit electricity and one fruit electricity and fire city I think face akokom na no ho na wo spray o de o nya ba wo de e ba mi pinto ade 200 Ghana cause me pinto ade 50 million me pinto ade other face akokom we akafia o time no aso na edabi o nya akafia anambo enya fifa we Orobon e buy no afi last caller 0260 19606 na 0260 19606. Hello. Good morning. Good morning. You be my ben meshiani. Ayo otu mate what time na shase yenko. Aye de nyamia se me kan say serial quality and ke du enchebia we ya omo tietie mu enchebia betito o master tiso ene ye de phone to do ene ye ba ye nhwe ene ye ba ye komde both sides ni nyina NPP and this ni nyina de bia fa na omo ye enso so de bia omo besu eji o kasa tia wo yonko na no adwe hu yedu because enchebia wo besu mame kakam tase me kache o me say o to about mo obi a de bia obi so n'anim a obi yi ama wo obi second de Japan de onu adie bi enyuma ama mabu aye enye bi aye de enei o de ni du abonte na o ka kire babu se koto abama Canada obaji na bi ese oye no kwafo enti obeto abama no mame me de da bia me se no kweka wo o mpeso beka ese wala anopa ya bi du feeling station go feeling station de sie yesufu e na asa abapom anopa ya sisi an me tofu enti ade wo a wo mpeso beka no pre so wo so sum nyame na wo kwa sorry na so mpeso ka no kra kaka na no kra wo ka wu te ye tepa wa no ye ni ya anke ni moteye anke ne anke egusu wo power enti se bibi wo ni ye na nya Matiotu, your time no aso na mawie kra but apam se memfa bonus collar binti memfa no encha to. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho mini aben meshiani. Me pacho Frangnaro new domi mayor. Yo, domi una ucha to mayor me enko domi sompa. O time na shase. Me de nyame asese me here last caller. Ye di kan mame chia Mr Brown on SU of policy commission. The chian papa no kwai. I mean, no man, but yes, Mr. Brown. So may I see you. And I feel the coordinated to organizer. Do the do and or organizer and Kata. If the young girls who perform Samano, no about the organizer, then Yamaku, am I or the coordinator? Mammy, and then you know, say, you are feeling the Shamano Kata you. What's the best if I forgot Yamasamai? And then petrol about 9, 1 liter about 90, 22 pesos. This there. Yes, 59 pesos. You know that. Wait, and then 9 years, wait for some mommy. Yeah, who are buying your buy near my from Mama, and then this are buying that. Then I go find the we have $5, 380 pesos. Not 370 pesos that goes to pay what you say. Can afford your 4 months to and if I how much. As Mama buy it, $1 from, but from this ever from. And that's what others last 2 years and that's one by time. Yeah, Juma, the Mitchell, yeah, the first this is 9 Ghana and the pound, and net, yeah, the 4.5 and the pound. That's what is you say who you're going to put and never need a bobra. Yeah, 4 sides. Yeah, talk at that for. Mate, medasi pi wo time no aso watie for ha ene ye de mo de kakra mo de be fa mu ma ya no pai no ye di ebesie enche na ye di dwadie ho nkomo de amamo na ansa na ye be di dwadie ho nkomo no memfa message kitwa we ye ma
awarefo eja apam se wa unim se me de awarefo de uni se menya tenase a se nya mabunu na metu wo mofo a wo de fato ba bia nse chire no ye ho adwuma enye emabunu na metu wo mofo na at least eye awarefo de kakra ebeba baba betwem unse se we read Hosea chapter 4 verse 6 apam se nimdi amemai ni nti wo mo yira menim se awaregyaye etora bia niam bitimi sisi a wo ye ho hwia enye yi awaregyaye ne beba ye wo extreme cases ebi ye abuse ebi ye neglect a very chese a extreme pa enti there is no other option awaregyaye ene beba na emumu no etora bia bebre na wo mo agya aware no wo mo di nkomo a na wo tietie de awaregyaye ne ba wotimi se kanipa wei enkonya nimdie bia enko nimdie bia fi se mako ekuo mako churches a mako kasa wo ho obiti sister Akosua ade we nanka mennimu a enka manya meyere ade we nanka mennimu a enka manja mikunu enti emame wo se then it means say de nyame asem kan say nimdi amema yi nti omo yira no nimdi aye nti ama marriage bebre na perish but it is not supposed to be so any concept as I said there were extreme cases ebi ya abuse nipa na dwene nya wabodam etutim se bekwa ko wie said ehwa na bekwa ko wie but there were others bebre na no eye nimdie na ne sa nimdie ba ko no na mede eba bema na ye aye adwuma enam sa pam ye nyina ye free baabi ne ye ba no se wo anyam tiase bi wo wadwene mu aware ase a ebema wo beto aware na twene ansa na wadwene na ababa ye adwuma emu ba ko ene se apam se wo ware obi a hu se nipa no wo free baabi na eba ne orientation eye different from orientation se de wo si paade ye nya sa na wo si paade na emom no the moment a wo be enter marriage ne se wo ye wadwen se de me misi pema ade no saa na sasa wo ye wo de pe ne che say wo mind na nya mature for marriage marriage as kire ne say me de nka me wo gidie say ye tan asase wie ansa na nka ya toka but say na wo nsu hu no eno ye friend marriage no me imagine mu no ebi a ye tan asase wie ansa na ya betoka ana me imagine mu no ye toka ma ye ho he aye e kire ni aba be passa eno ye me imagine me say me say apamo wo so die na wo wutirim adwoa wo so say na wo gene eno ne friend marriage enye ne say okay me de me na me yetire no nti like me fanta me de say na me penti me hia wo de ananse me de say na me peniti say wo so penisa da bi na say wo mind the marriage is for mature minds eti marriage ne say me twitwi me sia no pa etwitwi me sia no mere eye me nipa na makwa ware no say no no so pane de baby a wo free no yatete ne sai eno ne marriage you are open minded you are ready to grow enye mitwitwi mesia no pa mitwitwi mesia no mere eti apam ne adwo ese sam nyina mitwitwi mesia ebi a baby a me free ba de twitwi yese once a day ba me ba me beka se dabi adentira twitwi mesia no pa adentira twitwi mesia no mere eti me be sewo an adult me be se an adult no betwitwi mesia no pa ne numera then you can marry eti marriage in a simple terms no say na me pema de say na ye bobo ye niema wo fie ye very neat pa ye hye ye niema de makọ ware no no so ne fie sa na etia na eno ne marriage ye fie a ye won ye didi wi a ye nyina ye boaboa nkuku ano na ya wo hurum ma de makọ fa no no sa na ne fie etia na ma me nkọhye ba me nkase ye wo hurum nkuku ma numere ebi omu de omu hurum nkuku ma no pa if you have that mindset, so no, me cause steady ni pano, me cause discover no. Ono no so say, baby, you free banet say, me fear ya wo me no. Me mama me papa, edin komo, me mama ka, nam papa ka, me mama ka, nam papa ka, me mama de two nam papa dia. Omuti mi argument ya no ma conclude no ma sre no ma da. Baby, a so free bano. Ne mama, ne papa kasa, ne mama nkabi. Ne papa kasa, ne mama nkabi. Eti ne maame ne be kire na gire nyina owi a papa ne betimi a kire na gire ya bibia owi a maame ne so okay wo de waka mate me so e hona me free ba eti ma ba be ware wo a wo abusua mu no maame ne papa eti me ya argument me so da bi me ye bema me kasa me yere nka bi na afa me ba ya ne me say me kan wo nka bi me kan ya nya argument no me de na me de banini na wo de no et say that is marriage me de ni o
me jare no pa jare numere obi kura jare 3 times a day me jare no pa 50 kakra bi obi jare but me pacho unso wo de ne te se da bi me de me jare no pa once a day me wie me be discover na ye wie okay ne ye be ya ne day 81st na ye discover ya blend okay and the two shall become one. Eti ye koye naked me koye naked say na me see me niema me dru fia me yi me mpaboa na ma wo horo ase e say me mpaboa ye fia di kogu ye di ko wura dem ba wo de da bia wo firi no mo pon ya mo wura mo de mpaboa fi ni gira ewura bedroom ho eti me dia me di bani na say na apam so ye wo mo de say na adwoa mo ye wo mo de na by all means na ene wo de na mfa eti okay ekwan ba ne ye be fa so a ye be dane ye ho eti se impodi to so mienu me hu se wo de ne me de ne mfa wonti me nhyame ema obi a me ye adult amatena we mu be chuchu me se once a day for 25 years be chuchu me se twice a day in 25 years afa ne maba be wada na se 30 years wonti me hyame say wo worry me within 1 year na me nsesa me fa wo de no okay your mind is not mature for marriage. So mind dey mature for marriage ya wo hu say said me si pema ade no enya san obi apene de na mom I'm going there to learn to discover my spouse me ko discover me kunu no me ko discover me yere no na me hu say ono nso so no ba bia ofiri ba no san no obo omo bra tan ba no omu si toto omo niema tan ba no omu si niema yes omu si niema numre bia na omu si niema once a week ba me buy no me ye fia ye won ye sinema na what the be 3 times a week e be ye sinema jwada ukuada na ya but omo so mu sinema once a week memenda no ma kan nyina bomosi afa wo ba wo se dabi ye sinema sa ese wo sin jwada ese wo sin ukuada ese wo sin wo se dabi ye sinema na afa wo na dane ntokwa your mind is not mature for marriage eti wo kwa aware ma menka se na e bi a memfa ne se ayi adwa wo ba bia wo firi no wo ma me no papa o mo tena se no magenjene o magene ye beye we no mo nyina afa agene abom ba bia me free ba no me papa o ya ade a wo ma de yeda ma ne he obohunu wawie wo ya no ba ma me ama ne me ma me so ni problem ene ye me yenu aba be hye nti wo be expect say enka me be bibia Akosua Aboagye Apam yenye ni say da bi patcho me ba bia ba no me ye ma ade a eno ansa me ko e bia wo de wo pene say abani okunu ni atena se na akora ye betu ni din ye mfa ntu kofi ye mfa ntu amada bi me de me frɛ me nua ba me frɛ me wofa me frɛ me namfo nom me frɛ me maame me frɛ me papa no mabuso mo say na akora na di be na ye mfa nto ba bia me firi no ye gye abusua agene ba wo ba bia wo firi ba no wo no kunu no wo yere nko ana mo fa me ho ade enti ene kyese ye ntimi nware ye betimi aware ye betimi aware ebra wo hu ne se de me si pema ade no nya sa na me kunu pa ne de enya sa na me yere ye na de nti ye nye ne den ene ya ye na masan so ate ase se mentimi nhyew ma wo nsesa in 1 day okay mentimi ma wo nsesa in 2 weeks na emom no me de nyansa bi memo hu se me de ne ye better meme dia na me de ba no memo hu se meme dia no eye better na de eye better na nya nhye ekwan me fa so am hu se me dia ne na ye papa ne se wo ba hu se de me si bo me bra wa aware na se se de me si niema 3 times a week na ma fie ho aye niti no e be ma wo dia na wo chimienu na wo chimienu wo se em se me yire dia no na wo ba sha de esua okay e be ye wo fe se de me yire person ka ye mienu ye tena se nanka ye beto akora dia na ye be bibia nanka ya kire ya adwene no ye me se no ayi o ba ye die ya na ma frɛ me ma me na ma frɛ we ase no ase me ton me hododo ba dia me ye me hu na be ma me wo dia na wo no me fa na sa me mfa ba bebre no an dia ne se o be se no wo be se ne kunu no wo be se ne yire no ye adult no wo be ye te se de wo no ye dai ope eno na di divorce bebre aba no na nye wa ware na se ena me hu tome ena me kumi kan ya no de ato ade wo expect de wo edi na wo expect ena me yire wo expect de yo because ya na ye ware ai ye wura fi so obi free baby na eba wo the orientation na eba o de ba the background no e different wo nie ma se de me si hu ade obi wo ha afie ne papa wa amoada ne papa ne nsa nka ne nan nka there was never a time ne papa ko huru nkukuom nyati mi nkukuo bom ene wo mum yenu abehia so mo ware afa wo expect se wo kunu ene wo beba ba wo nko se na me de mi fie de ye be ma enhuru nkukuo mo ba da bi adetira wo nkukuo adetia se da bi untimi nware sa na mo de tie okay ene ye ma me mfa nyansa
through respect so so we oba with the respect ne ana na bema no na we dia dane dane ama chire be na kono se o ma me no papa de na ye kama no ko mefa bi ena ye bema nso obetimi afa odoso akrokro kasa de pamprin so ama oba na be yete se de na ono pe no but ye mpese be ye sa adwuma no oba na mpese obebre ne ho ase na obe anna ni kunu no kwapem se ni kunu be ye de ono pe bema no so mpese obedo oba no kwapem se oba ne be ye de ope ba nyame ye nyansafo etu read Ephesians chapter 5 wa kire se de be wura ama de wo pe na wogiri seye no ebe ko bema na komam ebe ko oba na komam no bema na man respect bema na fa ni de ma na treating like a king anna no ebe drum rebi no baba be ye se de wusi pa ne pepepe ene oba no so do no mani feel secure e woni fie oh da oda di kire ne pampa na mane nye ebe kakare se de wusi akrokro mu no ebe ma na dane ne ho ama ebi na ho ne die wo fom no watime ma ho ne die na ba but the moment abes da bi me mfanya me respect no so kopem se wono be ye de me pene de me respect ne da sa na mani bi ka ho kopem se me kunu wono wo pia no be ma no watena bonten sansa na abeware no ono po adwuma bi a watena bonten ene na fofo di nkomo ansa na wo ba. Who expect to say immediately? We are not saying that we'll make changes, but it takes patience. Abotre na nipa na betimi abedane ne ho abeye de wo pe no etu mo ubetimi the true respect ne ama no anya na be ma no so betimi true pampering because adwa be ma bia wo pampa na wo mo ani gye wo validate o ma wo feel secure so wo ya de ama no a che se de wo pe bia wa hwa wo beye sana oba bia nso respect be ma na o anano na wo treat it like a king woni fie ho wo huru nkuko mu da wo hu se ne papa kro huru nkuko mu da but wo huru se nkuko mu huru no mo ani gye no wo se enam se wanya de wo penti nyame ya kire ye the pathway a wutimi de enter oba ne be ma komem emo munya ni ema wunya de wo pe ba ye se ye mpe no nipa ne nya de me mi panwie ansa na ye de ansa na mabefa ansa na mabe ye de ehia no ba ye de ehia ansa na ye de fata de ehia ne se fa respect ne ana no e fa ma be ma no even though he's not doing what you want fa odono any pampre ne ne gie no fa ma oba no even though she's not doing what you want na enumu no na de wo pe no ebemma God bi e wo ho ntetie bi enye ade bi odi free ba bi oba na enye ne yetimi abupu na pre no na wo de na ye better no ababa be fa efi se niema nyina be di adanse sa wo de de ye ebra wo di nyansa ne odo ene ye ne die kan wo tie enye ne sa ebetimi abo fi se onye de me pe ema me enye de me pe no ye ena me yiri woni ne huni ena me kunu wotena bonten wo ya ade a wo mama mane no eye ba bia wo free ne ntete no wonya ade kran kan kire obi da. You don't expect to say immediately oba be dane ne ho ete sa bosoma kotre e de ama na mom nyame nim how to get what you want through the respect and the honor no ete say would what dey be to for man who say sa de we ye wo fa wo so de ani gie aba be ye na mom no wo hu ye na e wo hi opo ye na wa ma fie no a wono so tena na bonten dada kora nsa na wo ba ete e wo hi oba be to me wa ha aba betum na de wo panu wunya da afa kura na enu abonten se na wotena 3 hours a e ba be ko 10 hours e de wo makora wo pa ye de wo pa sesa na e mako sa na oba no nso sa na tie etu bon se ai enu oni ni huni etu so wo no no na wo ye ne basa wo ye ne basa he e be dum me kura be ma no koma na so apake ne ma na ware na gu but ka ye be fa nyankopon akwan so the respect and the honor and the pampering and the love no and things will come together because wunya sa adwen de hye wotrim say said ye mi si pema ade no say na tie ma me nko hye said ye me dofo no susu e pena ade na ye dane dane ye ho e ma ye ho a enke beboa ama wade agina enti no yeah o se madam makasa nyina o se ma o se ma ye dinamiti enti are you saying say ye betimi aka studio say obi ani ho a aware bi ani ho e beka say I'm in a wrong marriage there be most of the time no say no say na no ope obi me kai so baby friend me ka chere na me kunu oya akora pese ye tu ne din wa frɛ ne maame wa frɛ nam so eye sa no tie
but who the send also pen emedienka enka obani okunanka ye nyina nanka ya no kokon mo se sana wo pen no but ye de abotre na enya but enam se wo frɛ ne maame bɔ na mane nti ubu ofu wo frɛ ne nua bɔ na mane nti ubu ofu nti wonyinya wonim no mu na wonim etu obepie ho a wo kasa wo kura wo mfie no wo gin se no na be solve problem ne da bi but nka wo the respect no no anidie ne ma no a na eche me do unse ene de wi ase ye hu kasa kasa saa na wo ka kire we na ka tell bi kura no enti ke be ya enti stress we nka bibia ni anka ye fa ye ho ye nya ne boko ne ye de o se matemate nyesa wo kan ye no and immediately wasesa o ye nipa we develop sa habit no for a very long time eti woman ko ehisem na ye ma ne bamu no ne sa yade no wanya ne se de wusi pena na sa wo kan de ba ko no ka wonim sa wo kan ne once na wafa na akola kra wo kan de ba ko kire na just wo kan to so say sorry say thank you say thank you say thank you when somebody gives you something say thank you but there be me kind and ma kan when it takes time ye cry before Jesus Christ see erade ne yaje nkwa adwa yetimi wo bufuo bi erade me mbumfu biem because ni power develop habit bia it takes time said the habit ne ban keten no sanso na ekwa enketen but send him na ye need amaka etuwana no give up. I have given up on the marriage entia denti no obi ono ehu obi one ne align ne fine e bia ne values ni pan nam ne ideas because e say no because adwuma ne ye denti no sa line ne ye fa obi apeso ofa ba bia no entia bi oni time wa or they bet now will be me do ye ni say enti ne ye mfa de menena dwene and number your values and ideas your beliefs and so saware no ubekom 2-3 years 5 years na enti me pacho ajo ideas no and your convention ye pe no and chese me pese me chichimesi anopa na so pese me pese me chichimesi anopa na enumere enu ye different so would that ade na see o tie your values nyina ye pe ye Christopher ye gidi ye integrity di ye character di sadly uni ni pan enam no say me pese me see me niam 3 times a week tiase e ho na dia ware ye guba na nya ho enya values asemo enu nche me pese me see me niam 3 times a week say de wo pese wo see niam 3 times a week no and you those little tiny things enu nche me dru fia me pese me mpaboa me pepa ase ansa na me de akwa kogu ho ba enu so na wusu hu ye wo hi no you get the point don't say na ase ni pe na me na enya about your values ni betimi aye equal ye gidi nyina betimi aye pe ye character nyina betimi aye pe ba say wo ti ase se said ye misi ye me ho me didie mu mentade hyem meni emesie me wardrobe range and tesa wo de no eti ba all mis difference bi beba ba mi wura ho no me call WC me catch yourself wo flash na se wo nkete bi wo mu a eya fa use brush ne fa twitwi memra na de enche na da so tuatuam ano ne aware no I just say you get the point so it's not about value ba me be hu na many boss na wo ya kwala men kan kire wo say ayi uja wo na wi a eya use brush no na fa twitwi WC no ensa waja WC no wo hosa na wo buafu those tiny no ebedrum mo values no kra ye pe no kra em fa biem because you are looking at ade na woni boss pe na ye wo he maka chosa no pa bia ye prefie ansa na ye pie o se da bia ye prefie numre afa wo pie ba enam se wo expect se nka wo ka sa no pa bia nka mempra no mi so be jiri se numre me ba beda na wa pra ba woni boss na ye wo hi ade se me ka chosa pra efie anopa na wo de wo prefie anopa na se numre na abesa wo pra mantia se it is so those tiny little things no and they say him some banti we may have the same faith. I believe in hard work, you believe in hard work. But if you are not mature in your mind to know, say, nipe bien ho watesa. Nanya wata no waware no. Eti mame me kwana me who you are. Say ne wusi didi, obi wo ba ma bi wo nidi enumre. Ba wo ba no se chinchina pesa wo sabu ku na enumre. But a problem ma. Mature mind be mo say no there be man so nidi enumre is okay. Ba wo ba bi wo wante ne ho ase. Adenti na me pesa me no aduane mo wo enumre. Na wo se chinchina wo nidi enumre. Me pese me mama serve me papa na me mama say also say me pay numre aduane na we be issue but in come mature my be say there be ene me no say jame ne me mane yedi we me na baba ye problem but ye problem bi mo bi o ba bi tia ware ase na nenye ade ye o se ne kru ndidi numre so sa enti eya na sa baby mindset no wouldn't say makofa nipa bi na aba yes with different background different orientation. Say no see who na de no enya sound na who na de obi a night person obi a morning person and ade me 5 a.m. am sorry na da so da
na sorry 5 a.m. What so da ho na fe ne hu ye wahi oh because it's a nipa but you say oh me ye morning person but me kunu wonya morning person but onu so edure numre no a obi ye kwada na fe na de ya asase ba wo se mo person wo benyini aye macho ate ase ese se chinchina nipa no we ye morning person na wa start wa sorry 5 a.m. ne de wa so sorry 5 a.m. It won't be born so it is not about your values are equal, your faith are equal. Even if you have all those things, now we need how to live with somebody who is not like you, who does not do things like you, who does not bath 3 times a day and wash 3 times a day. One thing and was you can marry. Won't me worry da. Yes, who you open? So you open me belene. Me de me pesa me or ba me pesa me kunu be shirt me say de be o suit. I'm telling these are the real things. Yes. Me pursuit and be man say me suit and na me ho kire me. O say chinchina be man suit and na ye ofe. It would be fine. Me suit na ma once a day. It be man suit be a woni nye. Na how? O pesa wo yere e bi a wo the type of dressing bi a o pesa wo dressing. There be a one frakaba and a slit. And also a cabana slit and I, there be a shade, and ya dear many shed at Jehosa. It may be pedresses, any a mammy shano. At any time, be a windy babo banner so say, if you are more quas or one shake cabana slit. Now for you, but the car, man a time. Make up Nina. Make up Nina. Until I make us advice, it's not about, and I'm in pursue makeup. And I always pursue makeup, and I'm in penatra hair. Oh, those are the tiny things I can say. Marriage is for mature minds. Me yire no e na se mi kunu nye de nipa bia no so pe na emom no ye hu se da bi me pese o ye de me pe no kra na nye nhye ma me fa respect so ma me fa odoso na me fa nane da ne ye kakra kra kopem so be ba ba ye teze akro udi akro kro wuramu a ana udi eni die wuramu a oh adwa me se wu wan se nkukuo no no ugina kitchen ho wuru but anam se wo ka kire ne se nka pese oni ne huru nkukuo bom na ne si niema bom na akan na wa anya no immediately no are rebellious. Na waputi na ewahi etiane ye wonkasa ne ho kra na omunamu na wani ade eche na okasa wo ete say what in so atua but na nim say da bi nkukuo ni minya no de ne yemase minya no de ne mom mame ni kanya de ono pem ma ne nhwe na me nane da ne nkrokro no respect no ebe ka me o be betsa me ncha no mani me sini ma no atimi ncha no mani adio won so de akonya ba betena yeah ono ba ho so no okohata eti no any a friend aware na aware ne say me say na me pɛ me de adwoa de te say wow apam pacho won so de te say but enye me say na me pɛ no adwoa ya ne sa apam ya ne sa BITMISE o se oba no eba o masiesie ne ho ye de ne bedru aso e dem ho no oba na twi nanim enti be ma ne se ono waka sa ade no oba ne se still e no no be makeup keke egu aware so what you say because me say na me onti emma sa me but say enye me yen eti yenye ne dey me pe makeup no so won pe eti yenye ne dey me pe natural hair no wo so peti ayache no yenye ne dey ma me ntiase ma minim say wo na say oba bi wo nipa be ma na so pe short hair na orange share me do she say the mesia she me nwi muchegu am to be man so dem ate wo de say ya long hair now dey fine yeah but wo de da chi bi say wo get tired no because short hair me fe it the lady ni here say oboniti conro say the Adwoa boya na wa short hair artificial one no kakra at least what you need no ho but who say onkochobo say oba ni chanity no odi awreho wo chanity wo di aw wo anyene ne ho empathy ya gine ye ho ya dan ye ho eti ampa wonya ne sanka wo pe unya but nya botrema no ya mfa ntete no wo be hia obema bi mani nya wade na sade a me pese me yire de tomagu na se oba no se toma mre biem se obo toma no e na ete ne bibi eti wonye comfortable eti ya botre eti woni je ho a odo wo de upia men botoma no but wo fia na wa shama me eno no ye de akrokro na ka but ade chinye na wo botoma no na obu ofu na wo be nkanche wo fia ya se toma na wo ye enti de wo ye enti na mempe no ya mempe sa da bi ade eche me do na wo akototoma no de onim minim se wonye comfortable se wo be botoma wo de toma ana bees ebegu sisi but wo de wo fia na che wo kodampo a hyema me na wo kana butiri mo dom but da bi ese wo hye
Shatamano. Shatamano. Ade ya me fa ne tina so mpese obehye. Na bi enye gidigidi o. Ene ye de gi ade o. Onyame kra ye ho no, se mo pese osome o leo ye o. Onye gidigidi o. Onim se ye stubborn but onye gidigidi. Eti ade na pese wo kunu ye pese wo ye enye gidigidi ne ye de ye o. Ene enye se wo kan na de chi ye na no wa ye. Obi wo kra de chi a obeye. But you must refi because the default system no and you used to tomano or mobi dada it in a crab to me a fee or me some use perfume so was serving when you perfume that took a tomana and me top perfume my war and when you but so obeti me use ne but then them say onye used to say this spray go ye ho no so I get the refi perfume crani krukato perfume amano but ye this sabot sane ye de be dan nipa no amana be do level and de be perfume no ho eti ade chi ye na woni ni pie na and me top perfume ma wo and won use wo and me top ma wo and wo and me shirt ma wo wo say wo hye and da bia me say be say wo hye suit da bi anye ne sa oh me ye different from you me no wonye pe de me ne je wonye no no wani je ho eti nya me ho abotre na fa eni die ene respect dane me e bedroom rebi no me ba ye ne se de wusi pe na de ani je bia brew but se wo be force me na me ho be ye wo hi na no ntimi kasa ho a wo mfi me na sa afede wo se wo ne me na afede wo no aduane ma me biem ta sa wo sa de nke ntina adwoa me boss sa de nketenkete na afede oba no aba se be bia prekon afede oba no ne be ma ne na ai ena wo pie me opon adwuma no one ne namfofo te abonten aka chen so opon a omra fie wo be hye no obi on 20-30 years opon bi e wo kotena abonten di nkomo sere it will take a little time and patience ba wo so ni abotre it will ba okay ena me ne na me no aduane ma no ba me bi se na me so me mo akonhuma ade ya maka chen se won fa tom agu na se won fa tom agu na se ntie fine ko me mo na akonhuma we ba bi akwa koduru na ba bi akwa koduru ye de abotre na dane nipa said in your main make or GM Ponua, Adwoa, you are G and immediately. Near Saturday bottle in Abraham. What to make Ubu for 1 man, not be about wall, who can say, the Christian in Macassa say, we nipa, where ye human being to air is human. Yeah, work in progress. Oh, ye nini, okay, ye done ye home, ye work a being. Oh, nti eyen kakran nti enya sai beboa ama awari apam ye ni dwata woni enko ma me mo ye wie yapon woni da yapon nti ja memme no na ye yen esan se nyame bo nipa kro se mo man yen mo nipa wankasa me bo nipa da bi yen okasa yen mo nipa let us so no kra wadwen agenchire from God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ba wo de kaya na nka God the Son say yeah. Nka God the Son go beka say yembo yivu wi ansa ne akware it is here the side beboa amanti ma me ko ho sede wunso twitwi usia no pane anumra na te se medie no ana wo ba bia wo firi ba mu twitwi mu se once a day ti me hu say odo me medie ne de nkan na ye o nti no unu de ntia me kasa ye dentist for kra say enti sa mutu me pesa wo se no unya 40 years na tutu tie twitwi na numre ka ho ti wo se bebo na scrab ma mitimi kisiu wo de ne me be leo no nti kiss no so de tworo no kra aka nti openti obetwitwi wo de ye twitwi se numre bo me ma me kisiu amane ji ena da twese me pesa wonya 60 years kra na so ho me pesa wo se he wa convince no but ye ada na pause twitwi numre we are quite Say no zututu we ni mututum mama BITMISE lifetime counseling serious obi obetie we dia na wa change na we yes me pack me na we ya wa kan so no corrections nkwa na yese dodo na ebe yo because areas egu on you did the and anopay kasa ni nyina kasa na kire mineral water ntina o kasa kuraje efin bia ni ho ede kire wo no me kan for the man party bia ase eno na ede so mayi ase empo asore eno na mode kwa asam no timi wura timamufo na so mu ye enti me kan for the man office bia hia wo mo dispenser ne bi wo hia nso hia wunya enso nyinu wunya Taifa back hospital echi wa pe na won mo wo 0206 469 430 die ntia ne opasa wonye onyo nyina yese wani yom vita ne nkura abirim enenti wo ma no menhia opa na pebisi pono so abiribia wo mu ne sede waso nkwan beyetia vitamins ewom chichu ni tv no eboa pa
ya no washa no nso unya nsuo de na de boto no a ekoyi papa na sade etie nti no wan hweye no de je obi a wan ni bi ne nkura abrem sa je tetema meba watafra atre ne to anhwe awadi ni nyina enti wo yode a no waye na busu ankyemfa FD age atom se ye wo ba bia ye to ade enti wo kwa promasidofo wo mo ye onga wo mo a eye ma mensa no boafo wo ye twisku no wo mo a na ye yon vita na no pay wo share energy ye release e studio hanum say na hode no nyina asa enti as ye wi ekope hajia bi na eja sauteed jollof rice bi na fried rice bi ne ye de fele ahode na ekono aha enti aduane bi a wo pe local continental hajia eye hu adwuma mu a mo ye deliveries mo ye programs akese a mo pese mo ye aduane na mo de esom ahoho no wo hajia special local foods a wobeje wo order no na waye aduane no kama ede ama obabia social media so obehunu hajia special local foods wo ye adwuma adwoada kopem efiada 8 am ekosi 8:30 pm na just time bia obebo hajia wo no obenya bi 0246 359921 0246359921 and 0594 797215 na Sompa 106.5 FM ye kaio ese programs ye opekura na obetimi aba be sponsor sa segment we ne nko a wo de ade betu the time bi afutuo ne beba no ya acknowledge you say wo na wo sponsor sa segment we no aha nti enquiries bi a wo pe ana ye programs a ye uhia ye rate card wo pese wo be ye wo advert e wo hanum say ya number wo be frɛ ne wo adi nkomo wo so no e ye 0531 886216 0531 886216 eno enye studio line enti emfere opese oje wadwenkyere ne ye meka ne se opese oni edi dwa number wo be frɛ no ena media to 0531 886216 yeah na yenkoi na time heba mesha edro no yenya bi ennom sede be ye nipadua yie yare no adoso enti TIME heba mesha ene edro wo ye obi a honam taaye wo ya wo sori bia da bia no pa bia honam tutu a time heba mesha edro no ebeboa wo wono moto na aduane nya wo de time heba mesha edro no malaria fever time heba mesha na time HH mission capsules no de obi a wo junso a wo bre we immune system ayemre we general well-being wo pese wo nya hoden wo pese mpem wo ne wo yere ne wo kunu ekoyi a eno nso so ye time heba mixture ma ne mema se munya binom pe na ayemu yi sa wo pedudu atua no afre 0244417669 0244417669 na time heba mixture duro no se nkoda na eko school eti ebesra batani ahwefo ne se ene malaria na bapa unse nsuo ne gugu eti unwane sa akora na waye no fin eya afa bi hye ne bag ma ne chance na wonnom o chance na wonnom a wutimi sa ye ne yie na aboa ne yie pa eye TIME time heba mixture duro no ena eye ne sa mani bi ena wan so de manyare ansa wonya time HH mission capsules no wetimi afa mixture na sa capsules no na no nso so wonnom na aye woni padua no yie Fred Dr. Tafrija baby obi ana kache nse na wutie Sompa 106.5 FM akra won kran na wo pese ni nro no obre wo bi evi se na wo tu bi ma wo yere wo kunu wo ma wo dwuma yefo obi anum bi no ye fine no ye kama malaria ne se de esi abanansen no enya asam keto akra enne na obi wo ha anaju bia na wo junso anaju bia wutimi junso 10 times ansa na ade ache ama enna kora anya wo de eti fre 0244 417669 0244 417669 na udem na endpoint homeopathy clinic Dr. Adwoa se me mo so nte se wabie ne nkrabata ne bi wo kro no mabo hia eno wo kumase ena wo nkran hanso aspinters kwan so baby e fa ne shell signboard no ena tema community 22 nso ba ko ho endpoint homeopathy clinic eye alternative medicine ena omodi adwuma more than 17 years say omoko 18 years kra ena latest research based homeopathy treatment omodi ababesom enti adwuma pa wo mu bonti Ghana fo ni wo mu ho agro age bia wanya bia sa wo ba endpoint homeopathy clinic obetimi a show awo mu hawo waware 10 years awo ma udi awreho brane mfa mfidie ye ntwa wo scan papa bi ye 4D ni bi na ye hu sede esitie
na yenhu premature ejaculation no a de ntia woni wukunu ehia mu a woni oyire ehia mu a ne mankoye ne brane enhema wo low sperm count no ebe high sperm count na premature ejaculation no eno nso ye mature ejaculation it is a woni oyire etu kwan wo mpamu a enkoye komsi komsa ne trokan bia if say end point aye ho adwuma yare papa yare bone yare biara wo mo eye ho adwuma end point homeopathy clinic ni ayaresa papa ni kidney emu how liver mu how untini with tissues and it cells no bra na yen shama physiotherapy and massaging so oye ho adwuma for end point homeopathy clinic was 0244 867068 0244 867068 and 027423 4321 027 423 4321 no afre apam fa messages kakra o manfo ede abano fama ye tewna ye bre no so na ye nsori so na ye moye dwum kakra na afi ye de dia kanyina atoa so nyame adomo a the month of February any programs do no a ebeshasie Sompa Rhapsody Sompa Delight any other programs and intuition so say if we February kono na yenso so ya line up programs ahodo a ede empumtuo nyansapo any ade ebebro mpacho mo yenko messages no slide Dunbar or say if Ghana was maths and science quiz then Nanado was our problem of the day. Oh, inti wono so ne de enono. Dr. Baumia ba nana ekua moaboaten enono was say Dr. Baumia will lead NPP in 2028 to victory. I am very hopeful that NPP delegates will vote massively for Dr. Mahmoud Baumia or say Enchia Enkoma NPP national organizer hopeful. Ora Francis Ofori and so the Nedia about so share live a free Adansia Krufum. I'm really enjoying the conversation and educative program you are giving to us this morning. Nyami Ensura Muni Crew Ninayeda say. My you Boating was say I extend my best regards to Honorable Brian Champong. He is the most viable candidate to unite the NPP. BA the next MPP flag bearer hopeful. Okay, not just a Brian Champong no. Commensa Pillar 2. Was 15 days more. It's possible for Dr. Baumia to lead us to victory 2028. Anyways, kudos to Hajia Safia Mohammed, next MPP National Women's Organizer, and Honorable Thomas Oheneba Boache, next UK NPP Organizer hopeful. And no, ko mensa pillar 2. Enti madwen check akra mo de bae. Yeah, Apam Dadaa wadwen chire chato na yen sorry nko. Mame, enkomo ni nyina na wadi kan de atodwa no. Enti correction no se oyo bi na atia na ya correct o no akwakoyo. Na mo correction ye mamas. De ye mamas no work na nkasa no na atimi ye na ye ni ya ye mamas. Nti wafoma kosiesie na